lamsogo ani ideology first channel gai tini tese phrangjabnai no phone pay ti bahaike gold pai gai thanayo tang phonoka bahaike phal gai tabukai phongnai no bahaike gold pai gai pai besek bandike phal ba bandike pai amo ang tini anio video phongnai gai norok jesek mansa gani channel no share khadi buiborong to bahaike phone pay wallet ni balance no bahaike sini bank account transfer khaiman puila no phone pay o click ma khainai gai norok bo gold no painai chose gold provider duite tongo mmtc pmp teke tongo save gold gai ang puila ni sakani mo painai mmtc gold gai ani wallet balance busuk tong amo sekang nai nangnai ani wallet balance tongo mai mani wa thangai phone pay wa thangnai phone pay wa ni te tongkho 205 টাকা gai 205 টাকা ang ni bisingo ang 50 টাকা pon paimano 100 টাকা pon paimano ni nang jese painamo jongo paimano gai ang tang no pai phonma 100 টাকা ni gold gai ang no rinai amount resabanai 100 টাকা ni painani bagai gai ora automatic phone 100 টাকা ni bese gram manai gai ora norok nukhana maximum 60 gram 60 gram jorti paimano gai 60 gram ni dam keta belaino kobangma gai mo share kaisa share market ahai gold ni dam up down tongo gai je ang ani suggestion keta mo jefuro gold ni dam kom apuro painardi gai jefuro bare wana apuro phale ready gai gold phalnani bo kaisa time tongo gold phalnani time gai amo 24 ghonta ni bisingo sing phali meya 24 ঘন্টা লাইকে ফালি মানাই 24 ঘন্টা লাই নং जेफोरपन फाल मानो जेफोरपन नि इच्छा गोल्ड नि दाम बारे फोरपन फाल मानो नों जेफोर नांगवा फोरन फालै रिमन ओंके मिनिमाम 1 टाका जरति पाइ मानो ओंके 1 टाका नि गोल्ड बसक मानाइबा अच्छा गाने रो वालेट बैलेंस दङ 205 टाका आं 100 टाका नि टाक पाइने इ कारण खाना रनरक प्रोसीड टु पेमेन्ट आं क्लिक हैने क्लिक हेगे तम फनो कनादि अनि norok naidi phone pay wallet give voucher 205 on bisingo rupees 100 will be debited 100 টাকা tanjangnai gani debit tongnai te 105 টাকা tongnai haibana 100 টাকা ni 100 টাকা sing pai meya oro gst tanjago gst 3% ke tanjago ge ta gorot no nukhna yes bank ni tik tolawo buy hin tong oro buy ri ne buy ri khange tong hai sending payment request ai tom no khana remind me later angri nai nge gold ni weight amse purchase value amse no khana value of 0.0303 gram at amse mane tabuk o je gram ni dam kha 1 gram ni dam 3207.95 goro kintu ang 100 টাকা ni paikha 100 টাকা ni paipano kintu gold ni gold ngang manai 97.08 oro gst tanjak painai 2 টাকা 92 পয়সা ngai ora dan khari nai ngai no ani gold paimong complete nikha ngai no te phunu kana or selling value ani 94 kintu ang ta log log te sell khaimanai am maya kintu baksa kobama youtube sawo log log phalmana ne kintu bro o tini ni video khaimana 24 ঘন্টা pore se bro phale phunu ko kintu amo kubui ko gya kintu 24 ঘন্টা khaina nangnai minimum ang no oro kaisa example live example li phungnai or click khedi click khagengai ekoro haina pheka ni credited in ani account number sijak pheka kintu ani value busuk tong ko an hajing paimani invoice number 5 pheka gold ni gai ani gold ni value busuk tong 94.30 30 rekhanani gold ni quantity pheka 0.0303 amo tabuk sell norok nai jor tora sell hin tongo sell hin naikha sell hin naikha kintu sell khaimanglak tom hin sijak phainari no tak se nai mana ei nai dinu kana gold sell fail gold sell is not allowed up to 24 hours from your purchase nung 24 ঘন্টা ang yasara nung te phal manglak
24 घन्टा बरखे नों जेब्ला फालि दं मानो ओंखाय आंनि भिडिअ नायनो बागै हामबाय नोरक शेयर गोबां गोबां खायदि जेसा बरफ मनो फन पे नि वालेट न नोंगा इनस्टल खायाखै नों गोबां अफार दङ गोबां अफार दै फाना नों जेमन फ्रेन्ड्स रेफार खायखांगे फ्रेन्ड्स डाउनलोड खायाखै रां रां रक ट्रान्सफार खायखांगे 1 टाका फान खायदि 2 टाका फान खायदि ओंखाय कायसा निनि रिवार्ड मानो ओंखाय गोबां अफार दै नों गोबां केशबेक दं मानो मबाइल रिचार्ज खायखे मानो गोबां निनि मुभि टिकेट रक बायखांगे गोबां केशबेक अफार मानो अमन्दै जों वालेट बेलेन्स सिमिटनि इन्या जों सिनि वालेट बेलेन्स न जों कैशआव ट्रान्सफार खालामनाय कैशआव बेंकआव ट्रान्सफार खालामनानै जों एटिएम बेबायदि खालामनाय चेक बेबायदि खालामनाय नों इउज खालामनाय जेसाखै फानो ओंखाय हामबाय